if wazi ukuthi ucabile nezinto emzimbeni udlalela kude namanzi udlalela kude nolwandle khosi uzofaka abantwana babantu enkingeni uzohamba ungasabuyi ngoba uma sokufike lelo langa ngeke leyo nto ikunotify ukuthi ungayi lapho uzolimala uzibona wena ungasabuyi khona enye insizwa kwakumthandazi esasikhuleka nayo yagcina sehamba yocaba ilanda izizwe la isebenza ngebhodlela la inalithi eyathi ithi faka abantu ihambe nofamily iyofaka abantu iyosebenza lapha azange iphume yathi mengena yakhala uthi kunento engihlaba kunento engibambayo yadonseka yalithemisa ithela kwaphakama ibhodlela azange iphinde ibuye le ndoda yini le mimoya bekayisebenzisa imoya yamanzi izwana nemoya eclean kumele ube clean wazi ukuthi uclean umnene if wazi ukuthi wenza izinto ezinje that is wazothola umunye umuntu kunabantu abanokufika lapha kimi khehla athi umuntu ekudala ngifakwe emanzini ngithi mina mangithe kumele uhlanjulule emanzini athi emkhulu sengikhathela amanzi kudala ngiyazi yabona kudala ngithi but manje kumele siye ngoba manje igilozi isho kanjalo uthothi loyo muntu ngiyomgeza kayiwana abuye kusasa athi emkhulu sengithola umsebenzi into zami senyabona manje noma nyaku interview banazi mkhulu namaphupho manje sewayavela sokuthi but ngifake ngiyi-1 but kudala angena bekafakwa yini abantu abanemimoya abangayiphiwanga lento yasemanzini ngoba kukhulunywa ngokuthi ubiziwe ubizelwe kuphi